إيصال رنگ نوروز ام بيجن جداش حر نوروزين ديتر إيروجي ام بيجن جالية بارتيا كديمقراطيك بيا دوا شهية هاتا ويخسن تايبت لنافن داوان گشتيا باجار قامش لو تيدا اگري نوروزي هاتا بيروز كرن هر وهات نافا ام بيجن شهية دا گوفند و ديلان گاليري هاتن گراندن نتهني از بحثا في شهية بكم لبالي افهاما چارو جانا كو گالي روش آفای کردستانی نوا باجاران نوا تاخان رزا چالاکیین جور بجور و شاهین گرسیل داردخینن جبو کو آگری نوروزی پیروز بکن شخوا دهجی جاره کدن باجار قامش لول دو تاخین تاخا غربی و تاخا باجار عنتریه تاخا عنتریه جاره کدن شاهی هاتن دارخصش بو کو آگری نوروزی ورا پیروز کرن شخوا ایروجی تایبت دانه ایواری دا جاره کدن ساعات حيشتان دول تاخا هليلية باجاري قامش لو جاري كدن آقري نوروزي ورا في خستن وشاهين قرسي ورا الدار خستن هروها اللي قري موزاجي جاري كدن ساعات ششان دا إدي الويدا ريجي وشاهية قرسي ورا الدار خستن شبوكو آقري نوروزي ورا بيروز كرن شخوا إيرو دا ساعات وازدان دا جالية كوميتايا آمدا كارفا ويل أمبيجن لهيمو داخوانية ورا داين جبو أمبيجن آمدا كاري وأتموسفيرا جشنا نوروزي وديار كرنا دماویجی و ایروش خواب داخوانی ورداین ساعت 12 دا تایبت آلیه کمیته آمده کار و راستیش آراس گلک رئیس چالاکی لکردستان تین چهار پارچه کردستان تین دارخستن جبو پیروز کردن نوروز سال 2026 راستیجی گل روز آوای کردستان برحی بر خدان و تیکوشین ایسال نوروز پیروز کم